bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kolo dokhalatha sengikhona sengiphathi yona channel yakhe hamba phambili ngezwe mina umpeze ngiduthu ngakho malo bathi ilast bona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha lekhanza phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ngabusakhohle ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela masikando simomoza lapha usevelo waziphosela inzelela uThuthani umfokandlovu lapha ukuthi ngalokuthi aza record uMsoco lensizwa ke yasekhele udomo lapha umbukiso okade uvela lapha ku SABC1 lapha nekade ukhuluma ngempilo kaKhuzani lapha la eduma khona ngokuthi idle intombi iye umunye umfana lapha nokumama ewenye wengane sexiqamelisha lapha noma kaMpumpu ke lensizwa usimomoza izwakala kule clip impela ikhuluma isho ukuthi uThuthani angalokuthi avumela uMsoco ukuthi ayokhipha ngoba impela akazi ukuthi kuyoba njani kodwa njalo ukuthi ngande kakhulu ake ubambelana phinde futhi sihlangane kuvideo elandelayo isikhathi esilandelayo niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi enithanda kakhulu nayi clip. Wow uThuthani siyacela mfowethu siyacela usimomoza lo ungamvumela uMsoco nkosami acule noma kancane kanjani ungamvumela ngashuta nje nawo siyacela Thuthani hawu singaphela phela uMsoco nje ngokupheqa nje unaka kaMpumpu sefu angalenzi cassette vimba Thuthani siyacela uyiphathe kahle Thuthani vimba Thuthani.